Бұл ороза қачан бізге парыз болған? Рамазан айдың орозасы 2 хижри Шабан айында парыз болған. Пайғамбарымыз Меккеден Медина көшіп келгенде 1 жыл, 2 жылы Шабан айында Рамазан айыға жетті. Алла субханаху ва тааля Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун." Имандылар, Алланың жалғыздығына, бар екендігіне иман келтіргендер, сіздерге мынаке ораза тұту парыз қылынды. Рамазан айдың оразасы сіздерден мұрынқыларға деле парыз қылынғандай. Мүмкін сіздер тақуа болорсыңар. Мына мақсаты. Демек, ораза тұту туған денсаулығы, ақыл есі жеткен, балағатқа жеткен, денсаулығы жақсы адамға, еркек аялға бұл парыз. Бұның өкімі парыз, мақсаты тақуалық. Бұның мәселелері бар, жана фазаилдері бар. Ошондай улуу фазаилдерге жетиш үчүн ушуга мәселелері бар, ошондай кармаш керек. Ошондон Алла субханаху ва тааля бизге мына оразанын касиетин берет. Мақсаты тақуалық. Алладан коркуу күчөйсүн күн сайын. Күн сайын Алланын фарыздарын аткарганга Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берип, арамдан сактанганга күн сайын ушудан өсүү болуш керек да бизде. Мына ошондо тақуалық. Демек 30 күн ораза кармайбызбы, 29 күн кармайбызбы, бирок алхамдулилlah тақуалыктан өскөн болсок, анда Рамазан айдын касиети, максаты ишке ашты десек болот. Шариатта таң аткандан күн батканга чейин ичкенден, жегенден, аялына жакындагандан ниет менен кармануу ушунун атын ораза деп коет. Шариатыбызда дагы айтайын, таң аткандан күн батканга чейин өзүн кармайт. Эмнеден? Ичпейт, жебейт, жана аялына жакындабайт. Күндүзү. Болду, ушу ниет менен болсун. Эгерде ниет болбой калса, анда ораза болбой калат. Ниет кандай? Намазда дагы ниет фарыз. Макулбу? Зекетте да ниет фарыз, ажылыкта да ниет фарыз, оразада дагы ниет фарыз. Ниетти ушу таң атканга чейин кылыш керек. Таң атып кетти дагы, анан ниет кылсаңыз өтпөй калат анда. Ниет жалпы эле кылып койсоңуз болот. Күн сайын ниет кылып отура бербей, "Я Алла, ушу Рамазан айын оразасын ниет кылдым" деп кой, кетти болду. Күн сайын дагы жаңылап турсаңыз, зыяны тийбейт, пайдасы эле тиет. Демек, бул ниет менен экен. Шариатта ал-имсак анил жима ва идхали шей батнан лаху хукмул батин мин ал-фажр ила ал-гуруб ан ниятин дейт. Кама аррафахул Ибн Хумам. Кысасы менен айтып кеткенде азыркындай 3 нерседен сактанабыз болду. Жегенден, ичкенден, жана аялына жакындагандан 3 нерседен сактанабыз. Качан? Таң аткандан күн батканга чейин ниет менен. Имам Бухари, Имам Муслим риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Качан Рамазан айы кирип келгенде асмандын эшиктери ачылат" дейт. Бир риваятта бейиштин эшиктери ачылат. Жана дозоктун эшиктери жабылат. Шайтандар кишенделет. Жана башка риваятта райымдуулуктун эшиктери ачылат. Бул жерде угуңуз, асмандын эшиктери ачылат деген мааниси эмне десе, танзилур рахма, райымдуулуктун Алла Тааланын рахимы түшөт жайт экен. Бейиштин эшиги ачылат деген ани тауфиқ лил хайрат аллази хуа сабабу лидухулил жанна. Жакшы иштерге тауфиқ ачылат экен. Адам жакшы иштерди кыла берет, бейишке киргенге себеп болот. Демек 3 нерсе ачылат болду туугандар. Азыркы риваятта пайгамбарыбыз айтканда, асмандын эшиктери ачылат, бейиштин эшиктери ачылат. Макулбу? Жакшылыктардын эшиктери ачылат, райымдуулуктун эшиги ачылат. Дагы айтып кетет туугандар. Демек, абуабус сама 1, абуабул жанна 2, абуабур рахма 3. Райымдуулуктун эшиктери ачылат. Үчөөнө тең уламалар бизге айтып берген. Бейиштин эшигин ачылат. Дозоктун эшиги жабылат деген мааниси эмне десе, адамды күнөөгө түрткөн нафс болот да. Иннан нафса ла аммаратун бису, нафс адамды күнөөгө түртөт. Ошон нафстин чокусунан чыга турган, шахватка чокусун бере турган ораза да. Ушул аркылуу дозокко кетип атты эле, дозоктун эшиги мынакей жабылат. Муну ушу айтыптыр.
Bul degeni söz min tahallusu nufusus sawam min bawaisil maasi liqam shahavat. Anake. Özünün misali jegenden, içkenden, adal nerselerden Allah Taala tıyıp atkandan keyin bul adal bolup turat su, tamak adal bolup turat, ak nikesinde ayal adal. Uşudan Allah Taala toktototат, tarbiyalaş üçün aramды жөнөлө таштатканга жеңил болот бизге. Адалды таштай алган, арамды Allah үчүн жөнөлө таштай алат болчу. Эгерде туура кармай турган болсо эле орозону, буда ушундай касиет бар, ушундай тарбия философиясы бар. Адамды нафстин чакырыгына, нафс тамак жеп атат, жебейм. Нафс болсо эмне деп атат, иш деп атат, жебейм. Бардыгына ошо нафске тормоз берип атабы? Мына бейиштин, то есть дозоктун эшиктери жабылат деген мааниси мына. Бул бир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir hadisden bunday dedi. Sahel ibn Sa'd qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil cenneti semaniyatu abwab. Beyiştin 8 eşik var eken toğandar. 8 eşik. Minha babun yusamma Rayyan. Bir eşigi Rayyan degen eşigi. La yadkhuluhu illa as-saimun. Bundan oroza tutkanlar gana giret eken. Bul da muttafaqun aleyh. Rayyan degen beyiştin oroza tutkanlar gana giret eken da. Rayyan degen mani ne dese, bu ray degen maniden jana ri degen maniden çıgat da. Bul degen subhanallah mınday deptir. Li kasratil anharil jariye ileyh vel azhar vel asmar at tariq iladi. Rayyan degen eşten emne üçün dese bul jakta köp darya eken. Köp jemişler, köp güller bolgonduktan Rayyan dep aytılат eken. Jo'olasa bul ikinci manisi. Adamdın çankosunu getire turgan. Li'annan man vasala ileyhi yazulu anhu aç yevmen kıyama. Sebep degende kıyamat günü adamdan ayavay çankay degen, şu çankonu getirgende ray dep aytılат da. Raydın bir manisi çankonu getiriyor, sugaru, ikinci manisi subhanallah, rahattanu, salkındao degen manide de gelir. Oşun için Rayyan degen beyiş atayı orozda tutkandarga Allah Taala özgöçelep koygan. Beyiştin 8 eşigi, birisi Rayyan, andan oroza tutkanlar gana giretti. Andan keyin An Abi Hurayra radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem man sama Ramazan imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dembi ve man qama Ramazan ve imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dembi ve man qama leyletel kadr imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dembi muttafaqun aleyh. Peygamberimiz aytadi, kim Ramazan ayının orozosun qarmasa, iman, ihtisab. İman degeni Allah'ın buyruğu ekenine iman keltiremiz. Bu jönököyle bir kişi, bir perişte, bir paygambar aytkan жоқ. Bunu Allah'ın buyruğuna iman keltirip qarmap atat. Densolықтың пайдасы, ekonomika, medisinan пайдасы аны üçün qarmap turat. Bul imanan. Man sama Ramazan imanan. Kim orozon qarmasa Ramazan ayının orozosun. İman keltirip. Qanday? Alamdın qojoyunun buyruğu. Allah Taala'nın hükmüne iman keltir. Allah'ın özüne iman keltirip. Bu buyruk Allah'ın buyruğu deptir. İman keltirip qarmasa. Ve ihtisaban Allah Taala'dan soğuk ümit kılıp. İmanın manisi Allah'ın özüne hükmüne iman keltirip. İhtisabtın manisi Allah Taala bere turgan soğuptorga, darajalarga ümit kılıp. Uşintip qarmay turgan bolsa, murunku bardı künöler geçirildi deydi. Oşonda ile Peygamberimiz hadisten ulandısında kim taravih namaz okuy turgan bolsa, iman menen jana ihtisab menen, anın da murunku künöler geçirildi. Üçüncüsü, kim Kadir keçesinde tura turgan bolsa ibadat kılıp, anıgandaga iman menen ihtisab menen anın da murunku künöler geçirilet dedi. Oşunçu tuğandar, biz bul orozonu qarmaganımızda jaratkan Allah Taala'nın buyruğu dep qarmaylı. Allah'ın buyruğu bulçu. Alamdın jaratuvçusunun buyruğu.